Alright, welcome everyone. Our last Currie Cup round robin game for the 2026 Carling Currie Cup against the Pumas in Nelspruit on Saturday at 2. The game will also be live on SuperSport. The table is open for questions. Frans het verlede week gesê, julle sal iewers graag eendag weer 'n volstelling wil sien. Julle het nou die eerste tree gedoen met 'n tuishalfeindstryd, maar julle sal nou alles in julle moontlike vermoë doen om ook daai laaste een moontlik tuis te kan kry. Ja, ek dink dis in ons eie hande. Hoe ons opdaag die naweek en ons speel gaan van onsself afhang. So dis lekker om bietjie weer in so 'n posisie te wees en te weet wat ons moet doen. Daai lekker wat jy sê is met daar's 'n moontlikheid dat jy kan jou wil bo en dan jou daai droom van 'n volstadion. Ja. Pumas altyd julle sal altyd almal saamstem voorspelerspan. Ja, hulle is baie fisies en hulle het 'n goeie kicking game. Maar ons het ook nou al gesien as hulle aan die gang kom, dan kan hulle ook lelik hardloop rugby speel. Hulle het goeie spelers. So ons weet presies wat kom. Ons moet dit gaan match in Nelspruit. Griquas was gou 14-0 voor. En daarna was omtrent maklik 20 minute wat Griquas net getackle het. Pumas het al die bal gehad, maar daai soort van 'n rol gespeel het Griquas toe later weggehardloop het. Ja, ek dink jy ou moet te veel kyk in Griquas teen hulle game nie. Maar ek dink hulle speel baie van scraps af en ek dink hulle het dit bietjie verloor teen die Griquas. Ek dink hulle kry die scrap en dan nok iemand dadelik die bal. So soos ek weer sê, ons weet wat kom, maar ons moet dit gaan stop daar as ons wil wen. En nou is vir jou gesê, voorspelers kom mooi in die gang, daar was lekker lang drywe gewees. Dit gee seker selfvertroue vir so, behalwe om te aanhou wen, gee so iets ook, jou voorspel werk, selfvertroue. Ja, definitief om ek stem saam, maar dit is lekker om in 'n pak te speel wat vorentoe gaan. Ek dink Frans dink ek saam met my saamstem. As jy as 'n pak vorentoe gaan, is jou kans om die wedstryd te wen, vir amper sê jou kans is groter om te wen as wat dit is om te verloor. Ek voel 8 of 9 uit die 10 keer uit die wedstryd wen as dit die geval is. En ek meen ons hoef van hard daaraan. So te sien dat dit goed te gaan in die naweek met dit is definitief 'n goeie teken. En Frans, is daar weer kans van nog oudjies wat seer was wat nou weer dalk naby weer kan terugkom? Ja, Tof is terug, Karl Wegner. Hy is weer terug. En dan ons moet nou maar myle op die bene weer begin kry met sekere van die ouens, ja. Met die oog op die moontlike, Ja. Ander wat ek behoor, Faf se ding, het Dop ook met jou gevra Hy is klaar, ons gaan dit nie doen nie. Ek meen, al was net gesprekke en toe kom 'n ding in die koerant voordat ek nog met enige iemand van hier kon gepraat het. Dit lyk nie goed aan ons kant nie. Toyota wat 'n groot deel in het ons nog eens met Toyota gepraat het, toe's dit al klaar in die koerante. So ons het in die week laat weet Faf is uit en bydien daar's genoeg skramhalfs soos in die koerant gesê, daar's Louis Schreder is daar. Hulle het 'n deal met Griquas, daar's ook 2 skramhalfs. Ek dink ons werk net. Daar's klomp goed wat nog moes gebeur voor ons dit kon die praat en die onderhandelings kon verder vat en toe dit so vinnig aan die koerant is, dit laat ons onprofessioneel en dit laat ons sleg lyk. So Faf gaan nie meer nie. Hy is by die Vrystaat. Okay, jy het nie met hom gepraat daaroor? Met wie? Met Faf. Ek het met Faf gepraat, ja. Maar mense sal sê ja, ek kan ekstra geld inbring, maar sê maar Faf kruiseer. Dis die ander. Ja, ek dink Faf bring meer as geld na die Vrystaat toe. Ek dink om Faf hier in Bloem te hê is 'n groot ding. Ek dink om Faf Toyota te kan vat. Ek dink om Faf Dekalp te kan vat en Curve Gear toe en wie Macron is nou hier onder en al ons sponsors toe kan vat in 'n week beteken meer as jy kan nie 'n prys aan dit sit nie. En dan wat hy beteken in die groep. Ek dink die ouens luister. Ek dink hy bring 'n ander intensiteit na die oefeninge toe. Ek dink hy is maar baie soos Roan was. Die ouens vat 'n trappie op, soos ons wil goed doen later ook nog. Ons het Faf nodig hier by ons. Ons het ook 2 verdere kompetisies, né? Ja. Dis wat mense kan sê, jy kan sien die kry maar kan kruiseer en sit jy met daai Ja, ek dink kyk die ander Revan hulle en Marco en Smiley het nog min gespeel.
ons het vir Vis en Christian ook nog wat ons moet game time vergee, maar soos ek sê, dit het ons net onprofessioneel laat lyk en ek hou nie daarvan nie. Ek meen daar's nog baie goed wat moes gebeur het en om iets so vinnig in die koerant te sit, ja. En die ander ding, toe ek nou weg was, ek weet nie van al aangekondig het, jy al klarigheid oor Amsterdam en wat Saracens gaan wees. Dit gaan nie Saracens wees nie. Ek dink ons is daar geblok deur, ek weet nie presies deur wat nie, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ek dink van ondersteunings punt af oralste is daar nie, ons kry nie baie support van al die mense af nie. So ek weet hier is 'n paar mense hier onder en shareholders wat hard werk aan dit om dit te maak gebeur. Dis nie my plek om te sê nie, dat hulle sal seker iewerster sê waar toe gaan ons en wat ons doen. Hulle is seker op binnekort. Ja. Good day, everyone. Hallo. To Coach Niels, the Erling Pumas are always a competitive side, especially at home. What areas of their game pose the biggest threat to you, and how have you prepared your squad for that encounter? Yeah, look, they've got physical ball carriers. The kicking game is good. They've got guys that can kick the ball a long way. So getting out of our half and then being on the fence, them running at us, we need to be up for it. Okay, last one to the captain. What do you think has been the biggest factor behind the team's consistency this season, and what message do you have for the supporters heading into the playoffs? Look, for me, the thing that stands out is, for us, it's about being better than we were the week before, and we haven't been necessarily in all the games better than we were the week before, but I think we strive to do that, and I think everybody's on the same page. We working towards a goal, and I think that will be a main reason. And then obviously to the supporters, I mean, it's awesome. All our games, or most of them, were on a Sunday, so it's nice to see them coming out, and obviously it's the last one before the semi, but we're treating this game against the Pumas as a playoff game. And from my side, I would like to thank all our loyal supporters. Obviously, always nice. You want to play in front of a crowd. You don't want to play in an empty stadium. That's never nice. So it's always fun if you can get your supporters out and you can make them proud of a good performance. Okay, Coach, I just want to find out, you're having headache now in terms of selection. What does that mean? You just made mention that not many of your players are injured. So does that give you a headache in terms of selection? Sometimes, but then there's always another problem where somebody else gets injured in another position. So you're always in between. All of our Lucy's and stuff is ready at the moment, but then there's Zander. Zander has got a small hammy and stuff like that. So I think it's part of the job, and we need to make plans to get out of it. We need to get out of it on the other side better. So with all the plans and all of that, it gives people opportunity. It gives our squad time to grow as well. So and look, it's a pressure situation this weekend, and it will be good to see some of those guys stepping up. And how does it feel to be at this stage and knowing the value of this competition, the oldest competition in South African domestically? Yeah, it's a tough one this year. I mean, I think till everybody can still make it. It depends what happens on the weekend. So I mean, the Sharks, Boland, Pumas, Sharks, Lions, and Western Province Stormers. What do you call it? Western Province or Stormers? All of them can still make it. It depends on the results on the weekend, and so I think it was a very competitive Currie Cup. So look, I know the worth of this competition and the stability it can bring in the long run for South Africa.
I think the model we have at the moment is not sustainable for 50 or 100 years. There's privately owned entities that put a lot of money into the other franchises, and if we don't get to a place where each union can look after itself, we're going to struggle when everything is not going well. So yeah, hopefully one day we can chat about a Currie Cup where everybody's involved and the Currie Cup is standing by itself and doing its own finances, and like the French Top 14. I mean, that competition, if you look at the first division, second division, third division, there's a lot of people supporting, and the money that flows through that competition is massive. So yeah, but I'm a rugby coach. I'm not in the offices. That's my point of view, and so everybody has a point of view what must happen with the Currie Cup. But yeah, I enjoy the Currie Cup, and the tradition and the legacy and everything that goes with the Currie Cup is amazing. Thank you. Okay. Best of luck for Saturday. Thank you. Cheers, julle.